Ka parti liang sensyar National People's Party NPP ha ka khatwei trik kalalingkon. Kala pelat biang ya kalis ke baar jong ki nyungut ki kyrtong ki ban mi ya aireng ha ka neki election MDC ki Autonomous District Council ka ban long ha ka arpuwei trik rempang arajar arpusan. Kani ka thup kyrteng ka kentup ru ya UMLA ba sustenance sotun na jirang bat UMLA barim uba samlin malnyang na soyong. Kiwei pat ki kyrtong ki kentup ya ka Dr. Amanda Anet Pakenteng Mauken Row, Joblin Sten Mauhati, Ilyas Karbi Q, Soring Kam Mauring Keneng, Syarai Lang Wardri Mauthat Raishan, Batba Kordor El Nongkenri, Maukar Pentor Umkra. Ka NPP haduk menta, keladap Pynbna haduk saupesan ngut ki kyrtong ki banya aireng ha ka election ka benwan, kata ka bakentup ya arpusan ngut ki banya aireng sya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, but arpo ngut sya ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC.